Pozdrav agro umjetnici i evo nas opet u novom videu, malo drugačijem nego inače. Evo ja i moj kolega Dario Z s druge strane idemo po, možda ste imali priliku vidjeti na društvenim mrežama, idemo po CHC navigaciju sa autopilotom. I zašto kažem da bude malo drugačiji video, znači u ovih 1-2 videa koliko će biti, ćemo malo ispromovirati tvrtku Top Agro sa kojom smo to i dogovorili. Tako da dosta ljudi me je pitalo za cijenu samu i gdje sam to kupio. Evo, znači tvrtka Top Agro iz Osijeka, također imaju poslovnicu, mislim, u Svetoj Heleni. Inače su ovlašteni prodavači za mase, sulki, rasipače, pa imaju overum plugove, Kongskill germinatore i takve stvari. Možete sve vidjeti na internetu. Nekima sam cijenu ispomenuo već koji su me pitali, međutim najbolje se sa detalje, pošto je bila neka promotivna ponuda, za detalje se najbolje javiti njima i oni će od sad biti i jedni od novih zastupnika za CHC u Hrvatskoj. S obzirom da baš ja nemam iskustva puno sa navigacijama, jesam čitao dosta o tome i isključivo me zanimala ta navigacija sa autopilotom. To je navigacija, znači, u preciznosti od 2 do 2,5 cm, mislim. Budemo to detaljnije posnimili pri postavi, odnosno montaži te navigacije na traktor, pa ćemo i detaljnije ispričati o samoj navigaciji i majstori koji će to raditi, pošto ja nisam baš specijaliziran da ju sam postavim. Definitivno da ju moram sam postavljati, ne bi ja ni kupio. Evo, toliko je sada o tome, a mi se dalje vidimo na lokaciji, jer idemo upravo po nju, pa ćemo opet još malo tamo posnimiti sa kolegama da vidite kako to izgleda. Ovdje vidite razne rezane dijelove koje imaju na stanju, razne alate, igračke i ostalo potrebno za poljoprivredu. Osim za Massey Ferguson imaju i rezervne dijelove za ostale traktore. Evo i navigacije koju smo kupili. Tu je tablet, antena i volan s motorićem. Također u pakiranju dolaze ostali adapteri i kablovi. Ovdje vidimo ponudu na lageru, znači razni rolomati, Massey Ferguson, Noble i Malcher, i dalje u nastavku videa ćete vidjeti razne ostale priključke koje nudi Top Agro.
smo provjerili sadržaj pakiranja, odnosno navigacije, da li je sve unutra, adapter koji dolazi za razne traktore, u mojem slučaju John Deere, i ovime smo završili naše putovanje, odnosno posjet Top Agru. Vidimo se u idućem videu.